Haga jingle kai Indian Super League haprenga Kenhun Uriki Badu Samuel ka Punjab FC Persia ika Mumbai City. Haba pai shikana jingle kai ka Punjab FC kalamat ika Namrem Halaying. Hadin bagala syak pelim hakmat ka Mumbai City dan Laila R. Hagawai part ka jingle kai haprenga Bengaluru Persia ika Kerala Blaster. Haba pai siya kanang jingle kai ka Bengaluru kalala berpelim salit ya ka Kerala Blaster dai Wailanot. Badi ya kanang sigol jong ka Bengaluru layo bantep aswaban kot ka jingle kata ha ka minit ka baprap kundai lengbau Harmendes. Baleng bang kanang jing job ka Bengaluru kala kiu siya ka kerdan ka bandriu ha ka mi ken point. Haga jingle kai Bundesliga peringkat Union Berlin Persia eka Dortmund. Haba pai siya kanang jingle kai ka Dortmund kala khori ka nam job Shabar nalaying hadin magalala ban pelim ya ka Union Berlin da Arlanot haga kanang jingle kai. Baleng bang kanang jing job ka Dortmund kala kiu siya ka kerdan ka basau ha ka mi ken point. Haga jingle kai Serie A peringkat Monza Persia ya ka Kenhun Udebala ka Roma. Haga kanang jingle kai ka Roma kala khori ka nam job Shabar nalaying hadin magalala ban pelim so ka Monza da saula ka wei. Haga jingle kai Premier League happening ke Tottenham Persia ya ke Crystal Palace. Haga nega jingle kai ke Tottenham kalamat ya ke nam job hadin bagalala berpelim ya ke Crystal Palace dan Laila Kawai. Haga jingle kai happening ke Luton Town Persia ya ke Aston Villa. Haba pai siya nega jingle kai ke Aston Villa kala khori ke nam job Shabar nalaying hadin bagalala berpelim ya ke Luton Town dan Laila R. Badi aga gol penjob jong ka Aston Villa layo bentiap aswaban kot ka jingle kai kata ha ka minit ka baprap pendai lengbau Lucas. Haga wei par ka jingle kai hapring ka Nottingham Forest Persia e ka Liverpool. Haga kela step jong ka jingle kai omdon kino ki bala pen khijar gumjuro hadu bokot ka khandai pe minit omdon ki bala pen khijar. Badai ha ka additional minute kata ha ka minit ka khandai pe plus khandai ka Liverpool ka layo bentiap e ka gol ka baningkong haga ni ka jingle kai lengbau Darwin Nunes. Badai lemah kan dengan sigol la pelong ya ke Liverpool bahkan la berpelim selit ya ke Nottingham Forest hakar dengan jingle kai dari Wailanot. Haga jingle kai La Liga peringkat Valencia Persia ya ke Real Madrid. Haga dengan jingle kai baru art lagi Kenhun kia kai tamar Argol. Ya ki Argol jong ke Real Madrid ayo bentiap lengbau Vinicius Junior. Haga minit ke basau perusahaan plus iway pada haga minit ke nyau perunriu. Pada haga nega jingle kai Bellingham layo priang ya ka red card haswa ban kut ka jingle kai kata haga minit ka kandai peu plus kandai.